Dobar dan ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Serbian Gaming Niša. Danas igramo Minecraft. Evo vidite, mi smo u Minecraftu. Ovo je druga epizoda parkura, samo što će ovo da bude parkur bez mane. Probat ću da ga pređem iz jednog pokušaja, pa da krenemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inače meni je zastalo dijamantski oklop. Tu sam nešto radio sa komandnim blokom. Bio sam se protiv zombija. Biće jedna epizoda i komandni blok. Eno tamo sam pravio nešto za Herobrine, ima tamo neka trambolina. Idemo gore. Sad je ovdje onaj deo kad treba. Moram da se zaletim. To uspio sam. Sad idemo tu. Tako. Pa ovdje. I sad na ovo kamenje. Opa. Opa. Dobro, sad ovdje baš ne moram prekovoditi. Mogao sam i preko da pređem. Tamo neću da idem. Idem sad ovdje. Sad. Molim te pre... Drugi pokušaj. Space, da bez udrži. Shift. Šta je ovo do... Ljudi, konačno sam uspeo ovo, morao sam malo da ga isečem. Ovo je 4. put. Dobro, nema veze. Idemo sad ovdje. Tu, staklo. Ne, u lavu. Ne, molim te. Dobro, uspio sam. Beži. Dobro, mogu i ovdje da trčim, ajde sad, to nije bitno. Penjemo se gore. Idemo ovdje. Dobro, ovo nije toliko teško. Može da se skoči. Ovo je ovo kamenčići. Kako? Nije moguće. Peti pokušaj. Ako bude pao 6. Nema. Kraj. Neću više da igram parkour. Čak ni na Cosmicraftu. Nemoj, molim te. To je to. To bi bilo to za ovu epizodu, ljudi. Nadam se da vam se svidjelo. Ćao.